Građani su dobili još jedan sportski kutak. Ove sprave mogu koristiti svi bez obzira na uzrast. Direktor sportskog centra Idris Nuhović kaže da će uskoro biti izgrađeni još neki tereni. Mi očekujemo tokom nedelja da se već postavi mini pitch. Očekujemo treba da dođu danas, vjerojatno zbog ovog vremena da su malo odložili. Inače imamo obećanje da će tokom nedelje da dođe, a to ide vrlo brzo. Da se postavi vrsačka trava za mini pitch, a već iduće nedelje dolazi nam, znači od ponedeljka, dolazi nam ekipa koja će da postavi skate park. Kako dobijamo jednu celinu ovako kompletnu, s tim što moramo zaista, ne iz nekih, nego jednostavno moramo da zagradimo fitness ovde. Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Elvir Hamidović kaže da je radove finansirao grad Novi Pazar uz podršku Ministarstva za omladinu i sport. Gradska uprava u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta iz Beograda nastavlja akciju širenja sportske kulture, odnosno akciju Zdravom telu, zdrav duh i širenje sportske kulture među omladinom. Investitor radova je Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa gradskom upravom iz Novog Pazara i vrednost radova je negde ukupno oko 3 miliona dinara. Direktor sportskog centra Idris Nuhović je dodao da će biti proširen mali bazen, a da će veliki biti renoviran. Nuhović je obećao da će biti izgrađen i akvapark.